first, and then you can fill the form, and then you'll record them after. Yeah. So we'll just get all that sorted, so then we're not interrupting the recording. Okay, Josh. What do you have today? Piercing. Piercing, do you like it? Yeah? Alright, man. This is top. Josh, look at me and smile a little bit. Do you scared? Yes? Don't be scared, man. Teď ju nakresli jenom, nakresli teďka, ještě nezadělá. Yes? Yep. A teď ju bude dělat. Wow. Are you happy with the dog, yeah? Yeah, look. Yeah, it's happy. Yeah. If you want to change anything, I'll change it. That's fine. Are you happy? Yeah. Perfect. Tak se dívej na nás, Georgi, když s tebou. Special gram. Mr. not bad. Squeaky Clean. Samantha. Ty má kapky, ale kurce. He's getting it ready. Tady koukla, tady vybrala mu. Na usměčku nebo já? Jo, tam je taky právě. Ty knížky. Really? I just need you to say step or A step. ty si to vybrala? Jinak to nevybrala, no. Bolelo? Čo máš, Georgi? Ty to máš? Look. Dívej. Já to má. Georgi, to jste vybrali? To jste vybrali? Já tebe, já jsem tebe zlatý. Neboj, nebolí. A co bolí, Georgi? Bolelo? Nebolelo. Ready? Dívej. Ty jsi chlap. To viděl. No, bolelo? Nebolelo. Nebolelo. Ty chodí tomu, že to co, Georgi? Look at me. Já si piercing. Hej, proč jsi mu takovou vybrala? Tak to nebolí. Tak chvíli to zabolí a už dobrý. Máš pramíkon, ty máš pramíkon doma. Fajn. To je nejlepší, že George, zvláště, jestli bude takové. which shop you are been? Kde jsi tady byl, řekni? Claire's. And there is good job they did it. Kde je tady? Který rezal? Hluchá. I'm never doing this again. Show me Ještě that. druhé ucho, chceš? Ne. Pojď ještě jednou. Pojď. Give me one. Já mám narušničku. Make sure to subscribe, hit that bell, and like. Bye.